Hakakat santarik urisau araja arpusan lawan poi artli ki ejahar Laitumkhrah police station nakin nong mudui ki betho sepang gajing don ubri ubolak klam akor badlek Kynjleiñ hagi jaga patba ya ki Kynthei beruteu ubri laong baudeu banyak ya ka bolero kabadonyo registration number ML not sanpi nyo pra sao kat kum ke Kyrwoh naki pulet ke East Khasi Hills District haka janmiet jangka arpusan tarik urisau araja arpusan laong bagi te ki jinglek Kynjleiñ ki jia haki benta ka Laitumkhrah bad ki daybet balek dau teu buriu dakate ka kali bad laong baka bastang kat kum ke ejahar ka day hau benai jemmang araja arpusan haka bala UI ya kate ka kali hadon Bosco Square Shillong. Lakon no bau banya ya kate ka kali ulalek kam Kynjleiñ haba UI patba bad ka bapen sngo jabo ya ki nong mudoi ki badan ha kate ka jaka. Kat kum ke ejahar ke biasrim bala mudoi laong bahaka khanyo teregunai luar araja arpusan hasrok Dhanketi Shamalki haka juk ketika kali layu I bobonya ule Kynjleiñ ke bala wan ra jingwit bad jingja buram hakipat ba. Ketika ejahar la mudoi haka arpulai teregunai luar araja arpusan laong baka kali bolero ke bayang hakmat ke kali jong ke nong mudoi bad ke paralok hajan ubanya bolero ulale bad penikam Kynjleiñ cheki hadon Bosco Square Laitumkhrah haswa ban pet. Kat badang shen kedai kat kum ke ejahar haka janmiet jong kat lai tere urisau araja arpusan kabla jia hajan Loreto Convent Shillong. Laong baka nong mudoi kedang up rapido bad haka te ke por lawan ke te ke bolero bad sangai akhmat jongka markum ta ubanya ula penhap ya ka yet kali bad ulale Kynjleiñ ka. Naki ejahar arteli bala pengat haki kendon BNS persya yau teu brio ki pulet kila thwet bad toket sapang jong u. Dai tat haru ka step jong ka arpusan tarik risau araja arpusan ki pulet ka Mawsynram kila kem yau teu brio na tawang Mawsynram ubala tip kerteng kumutam dor lang risau saupu arsnam karta bad la ong baudu basong basa ha blok tu nongra bad ya ketika kali ru la kurup no da ki pulet. Yang benta udiu brio udang dan hapreng ke jing toket ki pulet bad andang penya cekmat ya ki kam hakabiadai bad ka an. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Shah plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.